ingwenyama yathi kusesilongweni la kwaba khona indebele linye balithenga ngamaBI 12 impande ngathi zingahlangana sihlangane sonke siyimpande njengoba zihluhlukene senze into eyi1 ngoba sonke sibalaphi sonke siliphuze saliphalaza sonke siphuze igazi lembuzi akekho mhlambe umuntu ophuze igazi mhlambe lenja kulesinye isilwane ukhuluma lo ngundaba izitha uStefan Mahlangu indaweni yaseSalisi ngaphansi kwasesilongweni indaba lezi ukuthi thina siyacela ukuthi njengoba siyinyanga nathi sicela ukuthi sinikwe indawo siniwe nathi ichance ukuthi sikhone ukwenza izinto zethu ngilotshise okhuluma inkosi uIsaac Mahlangu endaweni yeGavin Mbeki esilongweni Lutshani bobaba kwande bobaba bemtshade igama ngobandile Sibongo Ngudumako ngize ngaphasi kwe-service delivery party ngizokuthula iphathi yethu asanga ngokupolitika abobaba ngibapolitikisi kodwa ngobumhlaba ngewamakhosi ngizokukhothama ngaphasi kwabondaba ezitha ngibawe izibusiso zabo njengebafundisini kodwa ke abafundisi bangaphasi kwamakhosi angeke ngithome ebafundisini ngizagcina khona kodwa ngiqale kubanikazi bendawo ngesilongweni angazi ukuthi nginabo baba abobani mina sengizixhaxulile ukuthi ngubani ngivela kodwa nami ngiwakhona la esilongweni bantu benkosi siyanilotshisa enesiyanamukela ukhuluma lo ngundaba izitha uStefan Mahlangu indaweni yaseSalisi ngaphansi kwasesilongweni unendawo nje na uphuma la embalendle bathi kuseSalisi so mina ngililihlo lengwenyama kuleyo ndawo siyanimukela bantu benkosi sithokoze indaba ezitha ngilotshise okhuluma inkosi uIsaac Mahlangu endaweni yeGavin Mbeki esilongweni ingwenyama yathi kusesilongweni kwaba khona indoda yakwaMahlangu eyayibereka nobaba omkhulu nosokhulu enkosini ngimabhalana abantu bepolitiki bathi kiyo bafuna ukuthi balichugulula igama leLangverwag oyiLangverwag ngaleso sikhathi kuyimbalenhle bafuna ulijugulula bafake igama elizokusutha wonke umuntu ithena ikhulunywa konke simndeni enkosini undaba ezitha wala ukuthi indawo le ibizwe ngegama lomuntu wathi la kusesilongweni asicala ihlabathi yala ukuthi injani mara ke loyo mntwana enkosi wakhona ukuthi abhale incwadi ebe nestembu sikaSukhulu asibethe uthena esuka lapho waya enkosini undaba ezitha uMozi nondaba ezitha wabetha istembu emtshela ukuthi istembu ngale sebavumile ebukhosini bakwanzuza bakwaPondo nawe wavuma ke undaba ezithi indawo le izibizwe ngeGavin Mbeki kuhle indawo le kusesilongweni thokoze indaba ezitha ngoba mhlambe la ngesilongweni nasikhuluma ngondaba ezitha uMahlangu Pondo abanye abantu bayalahleka bathi emapondweni uPondo uhlangana njani nonzunza namandebele mhlawumbe ubaba ngakhona ukuthi azidlulisele undaba ezithu ukuthi uPondo ngibani ufika njani uPondo ukuthi uPondo ngizalwa ngibani mhlambe ukuze kufikeleke kundaba ezitsha lo hleli na ngoba angicabanga ukuthi undaba ezitha kuyathoma ukuba undaba ezitha ngaye kaPondo so indla kaPondo ikulu ngiyayazi mina ngithokoza mntwana enkosi ubuza umbuzo oqhakathekileyo ngoba abantu nabakhuluma ngamaPondo bakhuluma njengabantu engasibo bakwanzunza basithatha thina ukuthi asibo kwanzunza njengami ke ngibelethwa nguKhechi uKhechi ubelethwa ngumlayedwa umlayedwa ubelethwa nguSilembe uSilembe ubelethwa nguMapondo uMapondo ubelethwa nguMenzikenzi uMenzikenzi ubelethwa nguMabambazibukhali uMabambazibukhali ubelethwa ngumlayedwa umlayedwa abelethwe nguMbili uMbili abelethwa nguBungela uBungela ubelethwa nguMahlangu uMahlangu ubelethwa nguBongwe uBongwe
ubelethwa ngumagobholi, umagobholi ubelethwa ngumrhetshe, umrhetshe ubelethwa ngunzunza. Ndabezitha. So sibantwana bangendlini. Umehluko ukuthi mhlambe uMahlangu wathatha amakhosikazi amane. Amakhosikazi akhe wokuthoma awathatha kwaThombeni. Wathatha abantwana bomuntu, wathatha uma owayengundlunkulu, wafike wabeletha umntwana uMahosha. Ngapha ngeHlanzini wabelethwa uBungela. Uthi asesemncane ke uMahosha unina wabhubha. Nakabhubha kunina kwasalihlanzi. uMahlangu wabuyela ebukhweni bakhe ayokufuna omunye unkosikazi ozabamngenani ngoba ngokwesintu nangokubukhosi akukwazi ukuthi endlunkulu kungena unkosikazi wesinye isibongo. Kufanele kungena unkosikazi waleso sibongo. Uthena kabuyela ke uMahlangu ebukhweni bakhe ayokufuna umngenandla. Wafuna ukuthi abantwana babantazana abasekho. Abantwana babantazana babasele kwakusele abantwana bakaSibasakhe babantazana. Nakhona wathatha babili ngoba bathi nabafika la omunye wangena endlunkulu wayokuvusa indlu ekulu. Umntwana okuthoma ambeletha kwaba ngumgwezana nakabelethako. Ihlanzi yesibili yabeletha uKawule. So ngumgwezani, ngubungela, nguKawule. Bantwana bomuntu uyise munye ekhabo omkhulu kwaThombeni bonke labo bantu. Naba ekhabo omkhulu baya kwaThombeni. Kufika njalo ukuthi mhlambe kube khona isitshaba sakwaPondo, ingwenyama yathi naye sikhiphako kukhipha uBungela imnikela indawo. Leyo ndaba iyayibanikele kiyo kwafumanisa ukuthi ijame njengephondo bathi lapha kusemapondweni ukwaPondo. Ndabezitha. Asithoma njalo ke indaba amaPondo. Hayi ukuthi asisiyo thina amanzuza. Singiyo sibantwana bangendlini. Ndabezitha. Sithokoze. Sithokoze ba. Sithunywe yi-service delivery party sizozithula ngaphasi kwaNdabezitha. Ngiyacabanga ukuthi angeke saya engwenyameni sisodwa. Sizokuthulwa nguye uNdabezitha esizile ngokuzokhothama kuye ngoba sowufana nobaba. Kuhle ukuthi sowufana ungubaba wephahla esikulo. Nasize nje uzozithula kwesibantu abakho, asipolitikisi, asithi shihlangane ebusako kanye enyezako. Thina si-service delivery party. The aim is not to rule but to serve. Siyathokoza ke ku service delivery party or organization. Into esiyifunako thina esichabeni nanyana ngiyiphi ihlangano khona. Ubunqopho nje leyo hlangano nayizokuthuthukisa isichaba. Thina siyakwamukela lokho ngoba umthlago omningi usesichabeni. Awukho kithi thina singayithatha nje lula but singazi ukuthi isichaba sihlage kangangani. Siyazibonela ke thina la eGovernment ukuthi kiyo yonke leminyaka zikhona inhlangano ezibusako. Ayikaze ibe khona ihlangano mhlambe ethi sebenzela umphakathi. Wonke esebenzela umphakathi. Kodwa nase la semandleni ayawuchiya umphakathi. Njengathi ke Makhosi ayikho ihlangano esininako, ayikho ihlangano esithi sikhamba nayo, ayikho ihlangano ethi asikhambi nayo. Bonke bantwana beNkosi. Ngoba enkosini ngisho nomloyi nakabaleka kwangena ejardini lobukhosi semntwana enkosi. Neselelezi sangena ejardini lenkosi semntwana enkosi loyo. Nonke ke nebantwana benkosi. Mara esikufunako nesikubawako kini sebenzelana isichaba ngokuthembeka, sebenzelana isichaba ngokuzinikela. Ningasebenzeli amathumbeno, ningasebenzeli imndenenu. Kufanele nazi ukuthi kunabantwana besichaba abahlagako nase nijame lapha nibongikhethani abazokuthembela kini. Ningavalika amafoni enu, ningabeki abantu babizwa ngama PA kuthi hayi ungakakhulumi ne PA yami awukwazi ukungithola. Nakho ke singakufuniko. Sebenzelana isichaba. Siyanibusisa thina siyayibusisa ihlanganweni ukuthi ihlanganweni ayibereke nayizokuberekela isichaba kuhle sivulela konke kodwa nangeke iberekele isichaba kuhle. Thina mntwana enkosi siyayibanikazeni behlabathi. Abantu ekwathuluka ingazi balola lehlabathi. Siguca phasi thina sikhulume nabo sithi uyambona uzibani so ubona ngathi ungaphezulu kwamakhosi. Kungaphela iminyaka eli10 kuphela iminyaka wena uloko uzitshela ukuthi uphethe kamnandi mara lapha bayokufika khona abanikazi bephasi ihlangano yakho lezokuphela. Ndabezitha. Ngithokoze.
ngitshela isephu ndaba ezitha kuphela. Ndaweni Shaywe Camagu Khanya Lesedi Tsibandile Tsizwa kaDumako reporting live under traditional head leader of SDP Service Delivery Party. Ngino gogo Magwaza lana eceleni kwami bese ngiba nogogo Mswazi ugogo wami wasempandeni kuyo lempande kaNdawuwe nabantwana bethonga ngisho ukuthi kusasa bayothi mina kakimi gogo Mswazi njengobandile ngizela kuwe ngizodeliver i-services delivery party. It's based on Governbek ilana eMpumalanga izodila ngoba ngezinye izinto zopolitiki kodwa kwamanje sibhekene nomasipala kuphela sifuna ukuthi siyicontract sephezulu sibhekane nenational kwamanje sisela eMpumalanga sisabhekene nenkinga esinazo nomasipala. Ngiyacabanga ukuthi nani naba nenkinga esibhekene nayo umasipala kanye nohulumeni wethu ukuthi uniphatha kanjani endaweni yakhe ende ukuphi la nihlonishwa khona ukuphi la ningahlonishwa khona. Ngathanda ukuthi gogo mhlamba introduce nakini balaleli. Ndaweni bogogo ukhulumayo ugogo Mswazi ngakamashaba isibongo. Ngibuya eNelspruit engodini ngithwase empandeni yakanDawuwe ngaphasi kwesandla sakaMbelembele. Engizokusho nje ukuthi ngiyanamukela la ekhaya yo nje umsebenzi esisebenza ngawo lana lo abantu abadala ngiyathwasisa nje kakhulu nginamathwasana amaningi esingwashayelile la imbali enhle ngishayelile kakhulu. Alright gogo siyabonga. Cha engifuna nje ukukubuza ukuthi njengawe umngoma ugobela yiziphi izinto mhlambe umasipala akusiza ngazo nokuthiwa okanye mhlambe izinto ongathanda ukuthi nangathiwa i-service delivery party iyaphatha yiziphi izinto mhlambe ungathanda ukuthi ugovernment akangenelele even nala kuma traditional healers cause ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi kunakelelwa abenkolelo le yeBhayibheli kakhulu thina sibhekelelwa kube ngathi mhlambe kwesisikhathi sikhonza uNkulunkulu ohlukile kunabo. Esingadinga nje ukuthi umasipala asisize ngako ukuthi mhlawumbe mangabe senza imisebenzi sinenkinga zezidradi zethu indawo zethu zincane for ukuthi sifake amathende sicela ukuthi nje asisize lapho egameni lobunyanga mhlambe egameni lobunyanga siyacela nje ukuthi asibonelele njengala mathwasane esiwathwasisayo amanye amathwasane amandla khona awafani so thola ukuthi umuntu unalo idlozi njengoba abanalo nje idlozi akanawo amandla mhlambe ukuthi angakhona ukwenza izinto zakhe zamadlozi but lento le unayo nomndeni wakhe mhlambe uyafisa ukuthi akwenze so abanawo amandla. Manje sicela ukuthi masipala ngathi angangenelela nalapho ukuthi asisize njengogovernment wethu ukuthi bakhona ukuthi abantwana bachubeke ngezinto zabo zesintu ukuze izinto zabo zibe right. Ngiyakuzwa gogo. Nocabanga la because kunemibuzo going around thiwa sithwasisa abantwana abancane it's a fashion. Ungathini mhlambe ngaloko ngaphasi kwegama lobunyanga ukuthi idlozi liyakhetha na ukuthi umdala okanye umncane? Idlozi alikhethi ngoba vele umuntu makazalwa uzalwa efumbethe uzala umuntu anayo lento kuthiwa idlozi but lingabe sometimes ukuthi lokuthwasa idlozi nje ukuthi likubhekelele idlozi. Abanye abantwana bayathwasa vele ukuthi abone ukuthi ngibona ubani agida kamnandi noma ngibona ubani agcoka imvunulo imfanele ukuthi nami ngihambe ngiyongena lapha ngiyothwasa kagogo Mswazi kanti lo muntu lo idlozi akanalo. Angithi nethi ubone abangani noma ubone ubani ukuthi lapha siyile sabukela sabona ukuthi bagida kamnandi nobenzani bese sekabuya athi nayo namadlozi. And thina abantwana abancane bayathwasa from ku9 years umntwana uyathwasa idlozi liyamngena sukamncane idlozi ngena mncane ukuthi ukhula nalo lento le ukuthi unalo idlozi nethi ngoba usesemncane ayikho into engakhona kuyenza. Uyabona noma ukuthi uyahamba baye uyangapha kubathandaza aye kuphi so lo bayibambe ledlozi lo but liqala ukuphefumula kahle makasanabo 9 years
idlozi bese layibona ukuthi mina ngikhona bayathwasa ke abantwana nalabafunda isikolo bayathwasa abantwana idlozi liyamhlupha nasikoleni noma limhluphe ekhaya liphinde limhluphe esikoleni idlozi funa licale liyibonakalise icala emntwaneni ukuthi ngikhona kube nama sign akhombisayo ukuthi unamadlozi. Alright gogo mhlambe nasingabuzela la ekutheni umntwana asithi umntwana uyafunda esikolweni mhlambe ke silungisela ngoba amaphutha sewenzekile amaningi enziwa abazali mhlambe uzongifakazela mnaka kuyenze ukuthi umntwana athi asesikolweni aphakamelwe yingulo aphakamelwe idlozi siyaba encourage nathi nangapha ebunyangeni abantwana ukuthi abayeke isikolo okanye abayeke umsebenzi bachubeke ngokuthwasa. Cha mangabe umntwana angena idlozi siyamphahlela ahambe aye esikoleni ngoba thina siyathanda ukuthi bafunde abantwana abancane bafunde ngoba vele esikhathi samanje kufuneka nisifundeni ngoba imisebenzi awukho so umsebenzi ufuna ukuthi ufunde. Siyakhona ukuthi uma uthwasa la ekhaya sihambe siyokucelela esikoleni ukuthi siyacela ukuthi nanga umntwana seyangena manje sicela ukuthi achubeke athwasa ngapha afunda ngoba phela kufuneka bafunde vele inyanga kufuneka zifunde zozokhona ukuyolapha abantu noma ngeningi isikhathi siye njengoba besifuna ukuthi siyacela sicela ukuthi phela nathi njengoba siyinyanga sifuna ukuthi siyongeniswa ngale ezibhedlela ukuthi sikhona nathi sisebenze ngesintu ngoba kunokugula ekuhlukahlukene la ezibhedlela kusho ukuthi leguna lokhu kufuna isintu sikuthathe thina siye esibhedlela sebafike sewuyashona lapha lento bezolapheka ngesintu nathi siyadinga ukuthi siphiwe nathi ithuba ukuthi sikhona ukuthi siyongena ezibhedlela sikhona ukusiza abantu. Ndawo so gogo shuthi ila eGovern Bay asengakafani nekezinye indawo sengakanikezwa lelo thembo okanye basengakasithembi ugovernment wethu wangapha eGovern Bay usengakasithembi okanye inhlangano lebusa isengakasithembi ukuthi singakhona thina ukungena ezibhedlela silaphe izigulo ngokwesintu siyayidinga mhlambe into efana nabo workshop abanjalo. Yebo siyayidinga indaba yabo workshop siyayidinga ukuthi basenzele indawo zokushekla la sokhona ukufundisa khona ngobunyanga noma sifundise ngesintu ukuthi isintu sikhona and isintu siyasebenza ngoba zinenge ukugula okukhona manje okukhona ngesintu ekufuna ukuthi kwenziwe ngesintu siyayidinga ukuthi basincede umasipala asenzela sibe nendawo le esenza ku ama workshop sifundise ngesintu njoba siyinyanga yekhulu. Gogo ngibuyela kuwe ngaphansi mhlambe kwe service delivery party asithi service delivery party iyangena njengoba izongena ingenela ama election obukhansela lana eMbalenhle mhlambe bongathanda ukuthi service delivery isize ngani ezinyangeni mhlambe ukuthi mina ngingathiwa siyahamba sophaphatha ku government la siphaphatha khona nase sibuya la kuwe so deliver bongacabanga bongathanda ukuthi size ngani ebunyangeni izinyanga mhlambe sizisize ngani. Ebengisokucela nje basi egameni lezinyanga zonke besicela nje ukuthi umasipala njengoba besika Ashilo ukhokho Magwazi ukuthi sicela basenzele indawo yethu right for ukuthi masiyobhalura amadlozi noma siyoyenzisa abantu ithunya noma abantu bawungene eziwashweni ngoba umfula wethu lo ungqolile ngapha unezinja ngapha phosela khona abantu ende kugcina egcineni labantu sebathola sebafike bathwala kanti besithi siyobenza ukuthi siyabathula nje sebathola ukungqola lo sifike sikuthola lapha emfuleni la esuke sesingena khona ngoba umfula wethu ungcolile wonke umfula manje songcolile besicela nje ukuthi masipala asibonelele ukuthi asilungisele indawo lezi imfula nani nala esokhona ukuthi indawo yethu sikhona ukuthi sembe kahle imithi ngoba sifuna indawo la sokuma khona umuthi ngoba phela mawuthwasa umuntu wedlu sifuneka uhambe ufunda umuthi ukhone ufunda umuthi bese ukhona ukuthi ulapha abantu ngoba angeke ukhona ukulapha umuntu mabe umuthi ungawazi so asinazo indawo ezi right for ukuthi singemba kuzo umuthi besicela nje ukuthi siboneleleke lapho mangabe sicala nje bakuzovotwa sibonele indaba lezi ukuthi esothola khona ukuthi sikhona ukuthi siyowemba sikhona ukusebenza nje indawo right nje eclean ehlanzekile for ukuthi ngoba siphethe sinabantu abadala and sinamathwasane kufuneka ukuthi siwayenzele izinto ezi right ngobunyanga babo. Ndawo gogo nocabanga mhlambe sengibuya embuzweni nokugcina la ngaphansi kweGovern Bay ezumphakathi nangathiwa umphakathi because sinama different views kunabantu abangaba understand ubunyanga
mhlambe omunye angal-understand nedlozi ukuthi yini, omunye angab-understand ukuthi isithunywa yini, omunye angas-understand ukuthi isidalwa yini, uyabona. Nocabanga ukuthi mhlambe nasingathi-ke ezinjengawe gogo Mswazi, you are a trusted traditional healer, awucekwa ndawo, yaziwa indawo zonke la embalendle ukuthi ugogo osawubambile umthetho welishoba, ugogo osawuphethe umthetho wempande le kandawuwe. Ngiyacabanga ukuthi nabanye bakamajoye bakhule futhi khona la kuwe, ubashayela usikhulisile sonke. Nocabanga yikuphi nongathiwa mhlambe uyaba explainela abantu ukuthi abangasisabi thina njengeinyanga, asizange ukuthi mhlambe sizocekela impilo zabo phansi, ngoba nongathi uyahamba mhlambe emasontweni isikhathini esiningi kushunyayelwa ngathi kugcekwe thina, mhlambe nomunye umuntu unayo lento sekasaba nedlokuthi uzathi nakathi uyaziveza kuthiwa no mhlambe sekawumthakathi kanjani, just ukukhulula abantu abasha egameni lobunyanga ukuthi ubungoma yini, idlozi yini, isithunywa yini, lemimoya ithobelana kanjani. Ndaweni ke bogogo engizokusho nje kakhulu like idlozi lungumoya, and idlozi isithunywa naso umoya, ngoba isithunywa ile esikhona ukuthi isithunywa sikhona ukuthi ukhone ukubona inkinga zabantu, kuyisithunywa leso, ngoba kufanele wenze just ukuthi mangabe uthwasa umuntu uqala wenze lezi kwenzunza, wenze labalozi, wenze umndiki, izinto lezi zokuhlahla ihlahlandlela leyo ekhona ukuthi lamadlozi akhona ukuthi akungami. And ekunye engizokusho ukuthi abantu abangakusabi mangabe umuntu uthola abantu abadala awusungasiyilwane, and mawukuthi mangabe uthwele ubunyanga noma uyothwasa sungasunguye umthakathi, suye uthwasela ukuthi wena uyosiza isintu isizwe noma usize abantu ukuthi ubakhokhele endleleni eright ngesintu sethu. Abantu basazi isintu sethu ukuthi thina singabantu besintu, funeka mangabe siphethe izinto zesintu senze sona so ngokwesintu. Amen. Ndaweni gogo ngathanda ukuthi mhlawumbe nginikelele ebantwaneni bakho oyedwa, mhlawumbe ngikhulume naye. Ungabakhulumisa nje, bonke bangakhuluma. Ndaweni bogogo Vusani ikhanda lingalali phansi. Yavuka kakhulu yini okanye ningathanda ukuthi nina nizenze ezokwazi ukuthi zikhucule ikusasa lenu likube isikusasa mhlambe eliqhakazekile. Ngacala ngapha kuwe gogo. Mhlambe izinto singathi ukuthi uphuma ekuthwaseni ngoba la uzokhula kufana nokuthi usesikolweni angisho uzokhula lana, mhlambe naso ugoduka ubuyela ekhaya, yiziphi izinto mhlambe ozibonile ezenziwa ulusha ongathanda ukuthi kugucuke kuzo kuze mhlambe nawe nophuma la bangakucwasi, mhlambe bakuthathe njengomthakashana because usesemncane, you still have a potential ukuthi ungenza izinto ezichakazekile empilweni. Yini mhlambe into ongathanda ukuthi mhlambe mhlazana uphuma ulekelelwe kuyo ukwazi ukuthi ifuture yakho ichakaze, ngoba amadlozi awayivala ifuture, amadlozi eze nje ukuthi wena ufuna ukuthi wena walaphe abese uphilisa nabantu, ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba la awukho esandleni esibulalayo kodwa usesandleni esiphilisayo. Ndamkhulu mina engakusho ukuthi mangiphuma ngathanda ukuthi ngibuyele esikolweni, ngiqede isikolo, ngilaphe ngowesintu, ngiphinde ngibe yivet, ngilaphe izinja, ilwane kanjalo nje, ngilaphe kayi2. Yilokho nje engifisayo empilweni ngingakwenza mangiphuma. Ndaweni gogo ngicabanga ukuthi under the name of service delivery party now uthi uzothanda ukuthi ube yivet ulaphe izilwane, ngicabanga ukuthi if usingakhona ukuthi sibuyise lamandla sigavene wonke umuntu la, ungakhona ukuthi mhlambe sikube khona la sokugogodela khona nangabe mhlambe abazali kuyenzeka uyafunda usicede isikole kuba khona nalaba nenkinga khona, ngoba sinazi inkinga sibazali financially for our kids ukuthi bathole ama further studies. Ngicabanga ukuthi kunala wena solanka ufunda isikolo thina sobe sigogoda khona, ngiyacabanga ukuthi mhlambe nokuceda isikolo sobe sesinawo umnyango onjalo ongakhona ukuthi sikusupporte kuwo. Ndawo gogo sesivala man, mhlambe
bongathini umlayezo ungawudlulisela ezinye izinyanga nabahlali mhlambe basembalenhle okanye nayo iservice delivery but njengoba sizozithula la kuwe esikudinga ukuthi usamukele ukuthi mhlambe nasicela ukuthi abasondela abangoma mhlambe bese uyavela nabo ngoba kuzofika leso sikhathi leso ukuthi siyocela naseyidalweni kodwa ngeke sambe sodwa sidinga nina abahambi phambili because indlela ibuzwa kwabaphambili angeke siyilawule. Ndaweni ke bagogo njoba sekushiyo ukuthi la ekhaya asikhethi ibala ledlozi bonke nje amathonga la ekhaya sibothokoza bondawuwe boshayicebeshane bomakhosi besuthu wonke lamadlozi lawa asiwakhethi nje ebengifuna ukuthi le impande ngathi zingahlangana sihlangane sonke siyimpande njoba zihlukehlukene senze into eyi1 ngoba sonke sibalaphi sonke siliphuze saliphalaza sonke siphuze igazi lembuzi akekho mhlambe umuntu ophuze igazi mhlambe lenja kulesinye isilwane sonke siphuza lembuzi igazi maye ebengifuna ukuthi ngathi thina siyinyanga singahlangana senze into eyi1 ukuze sokhona ukusiza isizwe sonke sicela futhi nabantu laba abangathwasanga ukuthi bangasicwayi njoba sithina njoba ngisho ukuthi asina bomakhelwane bethu basiphathe kahle siphathe kahle nabomakhelwane bethu kuze umsebenzi wethu uzochubeka kahle ngoba futhi if mangabe ungazisana nabomakhelwane angeke ukhone ukuchuba umsebenzi wesintu kulezi ndawo lezi esihlala kizo mayifuna ukuthi sizwane nabomakhelwane umakhelwane simthande njengomndeni wakho lo ohlala nawo ndawo gogo okugcina sengivala mhlambe kuzo zonke izinhlangano zabo sopolitiki i-attention enjena mhlambe ikuyafika kuwe mhlambe asibo kuqala abafikayo esigodlweni ukuthi sizonivula mhlambe isifuba ukuthi nani kahle kahle nenesay njengamalungu omphakathi nenesay nokuthi nidimande ku government because singabantu sonke ngicabanga ukuthi amalungelo ethu sonke ayafana because le mphefumulo esiphefumulayo ile iphefumulwa nawo president so mhlambe kuloko wena ungathini ukuthi mhlambe ezinye inhlangano zikezeza zazothatha ibusiso okanye njani? Ngiyacabanga ukuthi sebese 3 abantu abangenayo la ekhaya bazokhuluma nje ngayilindaba lezi ukuthi thina siyacela ukuthi njoba siyinyanga nathi sicela ukuthi sinikwe indawo siniwe nathi i-chance ukuthi sikhone ukwenza izinto zethu zesintu maye bayeza bafike basenzisa izinto bathi sizonenzela ukuthi sinenzele ukuthi egcineni bese bayanyamalala bangasabuyi thina solo silindi ukuthi hayi bazoza bese kwakhona utshintsho maye utshintsho bese singasapho sicela ukuthi manje base ifikile le inhlangano ngabe izokhetha ngendlela efanele sicela ukuthi senzele zonke lento esikhala ngazo sizinyanga zonke emagumbeni amanomhlaba ndawo shewe mndawo siyabonga.